أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawon yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah, taguɗo en waɗi en bani adama, o waɗi en julɓe, o waɗi en e mofte jeeyaɗe ɓurɗe moƴƴude e mofte Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. haray mi salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. yo Allah waɗan on fo moɗon jeeyaɓe yimɓe aljanna. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on ɓantuɗo ɗi kammuli weƴƴiti ndi leydi, tagi yimɓe tagi jinna. yo Allah ittan kala jogiiɗo ande makko. yo Allah dikkin kala nawnuɗo ma nawniraɗo. yo Allah fewnan kala ɓoyliɗo ma ɓoyliraɗo. en toriki Allah sikkuɓen hino feewi, yo Allah on tabintinɓe hoore pewal ngal. ɓe sikketen ɓen hino ɓoyli, yo Allah subhanahu wa ta'ala on fewnuɓe artira ɓe hoore laawol l'islamu pewal ngal. mi toriki Allahu subhanahu wa ta'ala, yo Allah ɓeydu e moƴƴinande leydi meɗen ndi, leydi lagine, waɗa leydi ni hara ko dogantendi wona dogetendi. sukaɓe meɗen wonɓe e hoore laawi, mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah reynuɓe, ayna ɓe, hiwa ɓe, danda ɓe sonjaji ko ɓe woni heɓude muɗum kon. yo Allah waɗanɓe fukkirɗum bakkatu. yo Allah lumbinɓe hoore jam moƴƴere. si ɓe naati kadi yo Allah okkorɓe kaydiji hara ko wonduɗi nafa e barki, waɗa kaydiji ɗin kadi hara ko rewirɗi Allah wona yeddirɗi Allah. toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓiɓɓe ɓoyli ɓen ko Allah mari pewal, yo Allah on fewnuɓe wono fewnirno Sayyidina al-Hasan e Sayyidina al-Husayn. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala sonjaji ko woni konka dewle ko wawi ittude ɗum wo ko Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah on ittu waɗa jang e ɓuttu e dewle ɗen wono waɗirno hakkunde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e nene Khadija. musidɓe julɓe tedduɓe, aɗomi natande yewtere annen komi faalete yewtugol ɗo ko yoga e mandeji ɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki. wosi on yii ɗin ɗon ande no tawa e mandeji hewti haray ka dargal ngal daroto. si tawi ɗin ɗon en yewtay ɗo mandeji jeego ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki. ɗiɗo ko mandeji, ko sinji holluɗi dargal ngal woɗɗa. haray adonon mi natande ɗin ɗon haray hande ko le 27 mois de septembre 2023. haray hande ko 12 ko wiyete kon paran aranuro. haray ko e ndu lewru ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko ɓe jibina. ko e nder ndu lewru ɗo kadi woni ko ɓe faati. ndu lewru ɗo haray buy ko ɗo watta mawlidun nabi sallallahu alaihi wasallam. karamo ko ɓen hiɓe waɗi pecce ɗiɗi hakkunde innuɓe hino hana waɗede ɓe hanaka waɗede. yo Allah hawrindin en e sawaba ya rabbal alamin. haray ɗen andi ko e nyalande tenen woni ko ɓurna ɗon woni ko ɓe jibina sallallahu alaihi wasallam. ko e nyalande tenen woni ko ɓe royra sallallahu alaihi wasallam. ko e nyalande tenen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko nula. ko e nyalande tenen woni ko Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitiɓe, woni ko ɓe faati. haray horugol tenen haray ko sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no horayno tenen. hiɓe horayno kadi alkamisa. ɓe landa ko fi honɗum tenen on ɓe maaki ko neññande woni ko ɓe jibina. ɓe landa ko fi honɗum ɓe horanta alkamisa, ɓe maaki ko neññande golle jiyaɗo on ko golli kon fof e nder yontere nden yahta ka subhanahu wa ta'ala. hiɓe yiɗi nde ɗum ɗon no waɗa, hara hiɓe hoori, hara ko korka woni ko ɗowtata golle maɓɓe ɗe ɓe golli ɗen e nder yontere nden. joni noon musidɓe julɓe tedduɓe, jango haray ko 13 paran aranuru. lewru ndu ɓurnaɗo on sallallahu alaihi wasallam tagi e fon woni ko jibina e muɗum. haray 13 lewru ndu hawrodiri e alkamisa kadi. horugol alkamisa on tun ko sunna, horugol 13 on tun ko sunna. sa hori 13, 14 e 15 kala lewru hiɗa mari baraji wa horuɗo lewru ndun fou. jon noon hawrodiriɗo jango ko alkamisa ko 13 kadi lewru ndun ko yaafiɓu anniye on miɗo horude alkamisa on, miɗo horude kadi 13 on kadi. Allah windanama baraji ɗin ɗiɗi noon, baraji horuɗo alkamisa e baraji horuɗo 13.
wattoyaɗon kadi juma on kadi nden ñande woni 14 wattoyaɗon kadi aseɓe on ko nden ñande ka woni 15 paran aranuru ndu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jibina e muɗum. En ala horirde lewru ɗum ɗo ɓay koye nduɗo woni koɓe jibina ko ɓay horugol 13 14 e 15 kala lewru ɗum ko sunna maɓɓe. ɗe balɗe tati ɗe horata ɗo Allah windante baraji a hori lewru timmudu. Si a horiri ni lewru be lewru andu hiɗa mari baraji horuɗo hitande ñallal gotal be Allah ko yoɓayma ko wastayi a hori balɗe 10. yo Allah arsiki en horugol jango kala yejjitunoɗo o andintinama feƴƴina yewtere nden enen ga ɗo e wetude fiyo on tigi fiɓo anniyo. si tawi kadi a anditari a yiyari yewtere nden ha weeti woni ha 8h 9h 10h a ñamari hay e hunde a hawrodiri e yewtere nde ma goɗɗo andintinima hande dey ko alkamisa ma goɗɗo andintinima hande dey ko 13 no hana horede wonande heɓuɗo feere no sellanama ka fiɓa anni e ɗon miɗo hoori fi honnun ko korka sunna ko korka gatte ko si tawi ko farilla wanwa sumaye ma ko nanditata e muɗum ɗon si on tigi walo daari e anni e on ha subaka on feeri haray sellataka o hora so tawi ko korka farilla. Amma noon si tawi ko korka sunna hino sella si weeti woni ha ñalle a heɓari ko ittira kooƴe no sella ka fiɓa ɗon anniye min dey haray miɗo hoori nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe gerdino noon wonde wetano ni ɓe jinda e hakkunde cuuɗi sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe fop maɓɓe hara ɓe heɓari hay e hunde ko ɓe ittira kooƴe ɓe maka inni sa'im min miɗo hoori ɓe fiɓa anniye ɓe hoora sallallahu alaihi wasallam. haray ko yen wakkilo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe maki e hadis goo wo kala on horuɗo ñallal gotal pet hara ko fi Allah woni ko horirɗangal Allah hon woɗɗintinoya yeeso ma ngon e natugol yiite jahannama embere ka yarete settoji ma ndunguji ma duuɓi 90 lakara sabu ñallal gotal. jonno musidɗo jilɗo tedduɗo sa heɓa e 13 14 15 kala lewru musidɗo julɗo tedduɗo sa heɓa e kala tenere heɓa e kala alkamisare haray ko masha Allah toriki Allah wonɓe horde ɓe yo Allah hon tabintinɓe newnanaɓe ɓe duumo e muɗum ɓe wuura e muɗum Allah ƴettitiɓa e dow muɗum. ɓe heɓari feere ɓen kadi yoɓe wattan hakkil moƴƴa ɓe wakkilo bani adama wata waɗo ka hakkille makko kanko o hoori e wotuma sumaye ari yo wakkilo no woodi hadis hay si tawi woɓɓe no inni ko lowɗo ɓe inni wo sumuta sihu so hoore son hoori tun kadi on sellay horugol no tawa e ko jonnata cellam kono no woodi woɓɓe gono ton wano ka sonnaɓen si tawi sumaye on feƴƴi ɓe yoɓitigo ɓe ñawliko lutti sumaye aro kadi wano ka duhiɓen kadi si sumaye on feƴƴi ɓe heɓi balɗe 6 ɗen lutti kadi sumaye aro. musidɗo julɗo teddude wata gerdu ni ndaari ñallal gotal sa hoori ngal fi Allah Allah winnante baraji a hoori balɗe 10 ndaari sa hoori ñallal gotal hara ko fi Allah Allah woɗɗintino e yeeso mangon e natugol yiite jahannama embere duuɓi 90 lakara. hiɗen gandi no ñallal gotal lakara ɗum fotawa duuɓi wulure e aduna ka ko ɗum holli a natoyta yiite yo Allah dandan on fop moɗon natoygol yiite jahannama yo Allah arsiko en kadi horugol gatte ɗen hara wona sumaye ton. si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki piiji 6 ton si tawi tun on yi'iɗi ɗi feeñi hakkundeji moɗon ande hiɗi tawa e mandeji dargal tosoki ɗin no woodi mandeji dargal jani ɗin no woodi mandeji dargal tosoki ɗin no tawa e jani ɗin wono yey balɗe 3 hara ko jemma tun no tawa e jani ɗin wono ya balɗe 3 hara ko ñalorma tun no tawa e jani ɗin nange ngen fuɗira ka nge mutiroyta mange mutira ka nge fuɗirta. si ɗiɗo waɗoyi haray dambugal tububu yengal ngal sokama hay on tigi tuboy on say hande kadi haray jaɓatake. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe maki wo kala on tubuɗo o rutti ka Allah ko adi nange ngen fuɗirde ka mutirde maka mutirde ka fuɗirde Allah jaɓanaymo tububuye kan kala non accuɗo ha ɗum ɗo waɗi haray dambugal tububuyengal ngal sokama. fewndo ɗo dambugal tububuye ngal sokatake ɓayɗin ɗon waɗari taw fewndo ko honto ngal sokante en ko tuma wonki kin hewti ka honodore dande si yehi ha hande kadi hara ko aynira ko fofango ngo ma ko inneten gon fewndo o naɓama soin intensif
hande kadi ɓurɓe ɓadade ɓen ko faala tun joni ko yo yahu tum ɓe fawto haray ɗo dambugal tububu yeeso kama. Amma aɗo ɗum ɗo fow musidɓe julɓe tedduɓe kala bakkatu ma o no ɗi wa'iri o ɗi ɗuuɗi ɗi fanɗi ɗi janɗi ɗi ɗuuɗi ɗi fanɗi ɗi feeñi ɗi suuɗi sa tuubi a toriki Allah subhanahu wa ta'ala a laɓɓini Allah ko moƴƴo ko yaafotoɗo. Yo Allah yaafo en bakkatuji men ɗin fow ɗi janɗi ɗi fanɗi ɗi suuɗi ɗi feeñi woni to sooki woni jani woni ɗi faljuɗen woni ɗi tewiɗen woni ɗen andi fiimum woni en anda fiimum. Ala yaafotoɗo bakkar si wona Allah. Mi toriki Allah yo yaafolan o yaafo dendangal musidɓe julɓe tedduɓe ko ɓe waɗirno sabu ɗayre ko ɓe waɗirno sabu angal andugol ko waɗirano sabu payku yaagal ko waɗirano sabu fiju ndaru ko waɗirano sabu innugol ƴiƴan keccan diway. Yo Allah yaafo en fof meɗen ya rabbal alamin. Mandeji tosoki ɗin e mandeji dargal wosi ɗin ɗon waɗi ande ɗin ɗon no tawa e mandeji hunde ɗi dargal ngal ɓadike. Ara nun kunkum wo an yuzhiral jahalu ko nde majjere nden feeñata. Hara yimɓe ɓe jangaɓen ko ɓen ɓuri ɗuɗude e di janguɓe ɓen. Mo yihuɗa wo himo andi no o wurira kono pellet o anda no o mayira. Mo yihuɗa wo hino hunji inɗe fijoɓe, hino hunji inɗe yimoɓe, hino hunji inɗe leyɗe. Politique aduna on fop ala ko o anda kono hay hunde o hunjaki e dina makko. O mara hadiseji 10 ka hoore makko, o mara juzuwoji 2 ka hoore makko, o wawatama firande hay simmore fatiha nden. Ɗo haray majjere nden nde feeñi ko ɗum woni go'o. Tuma majjere nden feeñi hakkunde jama hara ko ɓe anda ɓen ɓuri ɗuɗude e di anduɓe ɓen woni go'o. 2 waya qillal ilma wo gandal ngal kadi fanɗa. Hara si yani ɗo taƴugol ñawore haray ko be docteur en famodire sina ɗum wawata ko andede ko honɗum. Siko humugol dewgal ala wawɗo humugol jonnaɗo wono dogude. Siko helugol dewgal ɓannaɗo o goto susata ɓadade. Siko ñawore fi ngeygu goto wo anda. Siko ñawore fi dondi goto anda. Siko ñawore fi fure goto anda. Siko ñawore fi tamamuye goto anda. Si julde boni rima a wawata wattude. Si sonnajo fiilike o anda ko honno o laaɓirta. Si sonnajo jibini o anda ko honno o tuma honde tuma tawata o laaɓi ma o laaɓari. So rendi e modi makko o anda ko honno longal lotorte. O anda ko honnum o jangata ado rendude e modi makko. Masiɓe gayni rendugol ko honno o lotorta. Ɗum ɗo fop hara o anda kono sa landike mo kala ko yowodiri aduna on kon haray himo andi. Sonnajo ɗo sa ɓanni deftere me wiyetende al akhdari mayne laklari o wawatande firugol kono haray himo hunji code pénal ji ɗin fo ka justice. Ɗiɗaɓum ɗum kadi himo hunji kadi ko wiyete code de route ji ɗin fop himo andi. O immoto o yaha supermarché o naɓorta kayɗi liste ko o sodoyta kon kono o yahay o sodoya o arta hara hay e hunde mankari. Oɗo so wakkilike ɗum haray o janga pallet ɓay himo mari hakkil. Niniraɓe tedduɓe bandiraɓe tedduɓe wakkile andon dina mon kan hay si tawi ko yerguɓe ndakon laabudda. Hara hiɗa andi ko honno laaɓirta e fiila yeru. Hiɗa andi sa jibini ko honde tuma honno laaɓirta. Si ndiyan ala hiɗa andi ko honno tamorta. Hiɗa andi ko honno salligorta. Hiɗa andi ko honno juulirta. Hiɗa andi ko honno ne'irta fayɓe maɓen. Hiɗa andi ko honno wondirta e modibbo ma on. Ɗiɗo fo ko laabudda. Ko darla budda min ma'rifatihi. Feere o ala be o anda ɗiɗo. So andi ɗiɗo o heɓi juzu umo o hunji haray o heɓi no rewire Allah. Ko ɗum ɗo won ɗiɗaɓum ara nun ko wiwɗen ko tuma majjere nden sakiti. Ɗimmun ɗum ko tuma gandal ngal fanɗi. Wonaya ɓunɗum ko honɗum ko tuma jeeno ngon sakiti kadi hakkunde yimɓe ɓen. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tawata zina sakitike hande kadi goto hersirta. Fattu heɓete hara heɓuɗo on hersira, heɓinɗo on hersira. Heɓinanaɓe ɓen hersira, heɓinɓe ɓen kadi hersira. Yo Allah yaafo mawɓe meɗen, yaafo mawɓe Fuuta Jalon. Si fattujo goto wonino e nder diwal, ɓen jonnatanoke alluwal fifinugol. Si fattujo woɗo wonino e hoɗo, ngon hoɗo ɗon fop hande kadi haray ngo jakkini.
yo Allah yaafo ɓe mawɓe reninoɓe renti kadi reni ka dina reni ndimuji muɗum. hande non a muɓidira na galle alhajji na galle alhajji en na galle ustazi en na galle ceerno en na gayne waliyaɓe na galle kaarijo gaarijo fewndo ɗo ko galleji ɗin e nder Fuuta ka tawata fattu ala ton ko ɗi woni ko limoto wona ka woni ton. en mbayo Allah yaafo mawɓe ɓen aramɓe ɓen okka ɓe aljannatul firdausil ala ɓoynida en e wuruɓe ɓen. kono haray wattanen hakkil moƴƴa jina on sakitike. si a ndaari sinaka ɓeygurema a taway kaka dewol ma kaka gorol ma a ndaaroyey ɗo tawa heɓuɗon pellet sa juutini tun seeɗa tawa hino woodi ton an kadi ka jogoroyɗa gootum. jottoɗo kalkila tawa e famille mum fo sengo gorol e sengo deyol ɓe kafi en ɗan fo hay nokku fattujo ala ton haray ɗum hino fanɗi. mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah reenu en reena bandiraɓe meɗen ɓen e nde hunde añininde ɗo. toɓɓere nayaɓere nden e mandeji dargal tosoki ɗin wa tushrabul khamru beere yare. aɗum ƴettude nde toɓɓere ɗe taw ka jinaɗa hari nun jina on ko gorko e debbo joni yehi ha jina on ko gorko e gorko yehi ha hande kadi ko debbo e debbo yehi ha hande kadi ko hay yimɓe ɓen e kulle ɗen. yimɓe annabi luutu ɓen alayhi salam ko ɓe halkirano ko sabu luutiyankaku ngun. jonnon enen en yehi ha en feƴƴi ɗon enen musidɓe julɓe tedduɓe ɓen ɓe halkirama sabu ɗum ɗon enen en waɗi ko ɓuri ɗum. si wonano du'a nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe torino kon Allah wata Allah tippi lette hoore mofte maɓɓe ɗen ene lette arayno e men ka aratano ko accuno ɓeeɗa kon wallahi accatano e. kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe torino ha Allah ƴettani ɓe on garanti wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim. Allah tippinta lette e hoore mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fodde Muhammad hino woori. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe tori kadi ɓe fesi Allah inni kadi wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tippinta kadi e lette e hoore mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hara hiɓe duuni e insinagol tuba ratto e rutto ka Allah. hebbinen astaghfirullah wa atubu ilayhi bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma fofango e artirago foti hiɗe wondi e salligi foti en wonda e salligi foti hiɗen ka juulirde foti en ala ka juulirde foti hiɗen ka hoore laawol foti hiɗen ka nder cuuɗi foti hiɗen waali foti hiɗen fini duumoɗen insagol Allah. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki kala on duumiɗo e jantagol janto insino tubaka Allah Allah waɗanaymo e kala ɓittende yajede. man lazima al istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli bala'in afiya. kal al balaw kadi Allah hisinte muɗum o arsikama kadi nokku kadi ka sikkano. haray oɗo jina haray hino hulɓini moƴƴa. nayaɓere nden wa tushrabul khamr wo beere nden kadi yare. yoni leyɗe ka wuruɗen ga ɗum consideraka ɗo kam feƴƴiti hande ga kadi ga ko ɓe yarota ɓe woni ko kontoto a susta kadi wowlugol kadi fi honɗum woɓɓe hoore manan kunkun foppo haray koye hoore ɗum ɗon ɗum saaki tigi hande kadi. mawɓe meɗen yo Allah yaafo mawɓe Fuuta Jallo okka ɓe jannatul firdausil a'la. mawɓe si sattino e maɓɓe ha non hunde ɓe muninoke ha hewtino nokkugo ɓe desidino wondema pellet nde hunde ɗo ɓe waɗata haysi leydi ndin e kammugum fotti ɓe waɗata ko ɓe makayno si miɗo waɗa ɗum yomi dekkuɓere. ya Allah tasi Allah no artiranayni siga ɓe mawɓe tawata pellet ko ɗum uratano e nder Fuuta Jallo. hande noon kontu ko hoɗo honto ko tawata goto ala e ngon hoɗo andiraɗo yarugol beere. hara en foppo hiɗen andi foppo hino andi mawɓe hino andi sewɓe hino andi duhiɓe hino andi sewɓe hino andi foppo hino andi kaari ko yarowo beere. hara mo hakkudeji meɗen ɗon subhanallah hara himo yara ɗum o fiimay ɗon kadi o lorra jama on fop ko fiimata ko luuɓa sonja hoɗo ngon fop sonja kawte ɗen fop ma an hiɗa jogi galle hiɗa loosini goɗɗo pellet o yaray ma ɗum o fiimay ma ɗum o drogoto hiɗa acci ɗon an haaju ma ko woni o ko faalaɗa haray ko mbuuɗi ɗin fasatusalu anhu yawmal qiyama. Allah landitoytoma fi ɗum ɗo yawmal qiyama. on ɗo wonno nayaɓum kun si beere nde yarama jowi on ko honɗum kadi wa yaqilla rijal yahi ha worɓe ɓen kadi fanɗa. haray nder ɓiɓɓe 10 si jibinama a taway ko fanɗi o jeɗɗo on fop hara ko rewɓe hara ko tato woni worɓe. wonon si ɗum ɗo waɗi wa yaksuru nisa rewɓe ɓen ɗuuɗa ko ɗum ɗo woni jeega ɓunkum
jowa ɓunkun worɓe ɓen fanɗa, jeega ɓunkun rewɓe ɓen ɗuuɗa. Yehi ha hande kadi ɓiɓɓe temedere fuu a tawa 90 fuu ko worɓe ko rewɓe, hara ko 50 woni worɓe. On saynilaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki si tawi non hande kadi si tawi ko be sonnajo be heɓa moodi, haray rewɓe ɓen si ɓe sendama, haray gorko be gorko heɓay sonnaɓe 50 si tawi ko yo be yo wonu e dewgal. Jon non ɗum ɗo wawata wonde, sellanta gorko ka o jomba ɓuri nayo. Jon non si tawi ɓe fof maɓɓe ko yoɓe jombe, ko be haray heɓay 50, haray ko ɗum ɗon tawa e mandeji dargal. En andi fewndo population mondial on ko tele 8 milliards et demi. Ko fandi o nder on 8 milliards et demi ko 1 milliard et demi woni julɓe. E nder on 8 milliards et demi ɗon ko fandi wo 6 milliards et demi ha 7 milliards on fappo haray ko rewɓe. Musidɓe julɓe tedduɓe, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam koko Allah innimo kon wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ɓe wowlirta mbeleɗe, ɓe wowlirta faale. Kala ko ɓe maaki ande ko wahyu woni ko wahyina e maɓɓe. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko nder toɓɓere ɗo mi falno andintinde hoore an, andintina musidɓe ɓen fou. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu hara ko fi Allah woni ko mi andintiniri. Maradalanka mandakke am moƴƴo ñande sorroɓe arti ɓay wona pellet ko tultata. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wurna on fodde gurdan no moƴƴani en. Ñande tawata ko laakaraw woni ko moƴƴani en fo meɗen, yo Allah ƴettitu en nde ñande. Yo Allah waɗu konngol meɗen sakkitotongol e hoore o aduna hara ko la ilaha illallah. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe meɗen ɓe mawɓe Fuuta Jalo yo Allah yaafoɓe. Kala ko ɓe hawrodirno e sawaba yo Allah yoɓirɓe ɗum ɗon natal jannatul firdausil ala. Kala ko ɓe wobono kon yo Allah yaaforoɓe ɗum ɗon sabu yurmede makko. Luttuɓen hakkundeji meɗen yo Allah ɓoyniɗen e maɓɓe. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala tororimo inɗe makko ɗen e nder ndu lewru teddundu ɗo. Turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu moƴƴinande en ka meɗen. Yo Allah waɗu leydi meɗen ndi lagine e dendagal leyɗe julɓe ɓen fof hara ko leyɗe doganteɗe wona dogeteɗe. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol o jemma. Yo Allah subhanahu wa ta'ala okkore en lamɓe fewuɓe, nunɗuɓe, huloɓe Allah, yiɗuɓe lagine, yiɗi ɓiɓɓe lagine, feppindinayɓe ɓiɓɓe lagine ɓen fappu ya rabbal alamin. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen ari e ɗe leyɗe ɗaɓɓugol arsikeji meɗen. Yo Allah okkoren ko laaɓi, ko ɗuuɗi, ko dagi, ko waɗa barki. Kala ko wondi nafa e barki yo Allah okku en ndin jawdi. Kala jawdi tawade ko naɓayndi e yiide jahannama yo Allah danden ɗum ɗon, yo Allah huuro en ko yafora en. Mi turiki Allah yo Allah okkoren gandal e faamu e miijoji moƴƴi. Yo Allah waɗu gandal ngal hara ko hujja wonande nayi hujja dow meɗen. Yo Allah waɗu gandal men ngal hara ko soggay ngal en ɗowa en ha naɓa en ka aljanna. Yo Allah dandu wadde gandal ngal hara ko suƴƴitoye ngal en e nder yiide jahannama. Yo Allah dandu en shirkangol Allah hara hiɗen andi. Yo Allah dandu en shirkangol mo kadi hara en anda. Turiki Allah yo Allah okkore en ko lonto en ka nder diinal Islam. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala heferɓe jibinaari yo Allah dandu en hijibingol heferɓe. Yo Allah dandu en murtugol ma e murtirede. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.